таваллуди Тоҷикистону ҷаҳон аз студияи марказии радио озодӣ пешниҳоди шумо ман шаълои гулхоҷа дар каноратон ҳастам. салом. нахуст муруре мекунем ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 18 май ки 15 дақиқа идома мекунад. сокинони ноҳияи Хуросон мегӯянд хонаҳояшонро сел шусту акнун афсарони полис шавҳарҳояшонро бо худ бурданиянд. мардакомона бурда вақтам кадез якич мо даъво мекунем. бибран ҳар куҷада ёрдам кунан оғай. тақсими қудрат барои рафи ду президенти дар Афғонистон Ашраф Ғанӣ ва Абдуллоҳ Абдуллоҳ баъди 3 моҳи гуфтушунид ба созиш расиданд. ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین‌المللی میتوانیم به طریقه معقول به راه‌های حل اساسی برسیم. و 15 июн моҳлати таътил аз пули патент дар Русия ба поён мерасад. муҳоҷирон мехоҳанд пули патентро супоранд, вале мақомоти рус мушкиле эҷод мекунанд. баъди эътирози сокинони ду ҷамоат дар Хуросон имрӯз муовини сарвазири Тоҷикистон ҳамроҳ бо раиси вилояти Хатлон ва мақомоти интизомӣ ба деҳаи Партсес рафтанд. дирӯз 10 нафар аз ду деҳаи ин ноҳия ки бар асари омадани сел хонаву дар ва заминҳои худро аз даст доданд ба нишони эътироз роҳи бохтар душанберо бастанд. онҳо гуфтанд мехоҳанд мақомот ҳарчи зуд ба сарнавишташон таваҷҷӯҳ карда барои барқарор намудани хонаву дар ёрӣ расонанд. орзуи Карим имрӯз дар Хуросон буд ва тафсилотро аз ӯ мешунавем. мардуми деҳаи Партсес аз як ҷаласаи махсуси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ки раиси вилояти Хатлон дар он иштирок мекунад берун мешаванд, аммо мутаассифона касе аз онҳо ҳозир нест ки бо хабарнигорон суҳбат кунанд. ҳарчанд дирӯз онҳо дар суҳбатҳои телефонӣ борҳо гуфтанд ки мо аз ҳоли онҳо гузориш таҳия кунем. ва дар ин ҷаласае ки дар як масҷид гузаронида шуд, کارمندان پلیس بیشتر دیده میشدند و مردم در یک حلقه کارمندان پلیس اونجا جمع شدند که نمیتونستند صحبت کنند. در دهه یکم پرسس 18 میگویند مردم روز 14 سیل آمد و فراگیری سیل چند دهه را پخش کرده است، زمین ها را خراب کرده است و چند خانه هم به گفت مقامات بیشتر از 10 خانه ضرر دیده است. در دو جماعت ناحیه خراسان، جماعت هلالی و جماعت صدرالدین عینی روز 14 سیل آمده بود که مردم شکایت دارند و دیروز هم در راه دوشنبه باختر که نزدیک به دهه 13 است مردم جمع آمده اعتراض کرده بودند که 4 تن سوزشواری که مقامات برای آنها وعده داده بود که خطر سیل را برطرف میکند کجا هست. اما معلوم نیست که در جلسه که امروز در دهه پرسس برگزار می شود چی مطرح می شود، چون اونجا رئیس ولایت ختلان با مقامات انتظامی شرکت میکند. چون در بالا گفته متاسفانه خبرنگاران اونجا راه نیافتند، از جمله ما رو اول گفتن که دعوت میکنه و سپس گفتن که اجازه نیست. ҳамон гуна ки дидем ҳамкори мо орзуи Карим ба ҷаласа бо иштироки раҳбарони вилоят роҳ наёфт. аксари зарардидагони сел низ бинобар ҳузури кормандони полис аз суҳбат худдорӣ карданд. танҳо як нафар сокини ноҳияи Хуросон ба суолҳои ҳамкори мо посух додаву аз мушкилоташон гуфт. мардакомона бурда вақтам кадез якич мо даъво мекунем. бибран ҳар куҷада ёрдам кунан оғай. ягон чӣ навроварди. اشاتی ما خانه میگیرن آقای. کی مردکاتون محکم کرده پر؟ بردن و لیسهاشان محکم کدیست یا. حاضی مجلس چی شده مجلس آمده؟ مجلس چی نه؟ مجلس دروغه داوجه رو پایرا میکنن بردن محکم میکنن. کی دهنی زرنگاتون محکم کنیم. خانه شما در جای چیز؟ خانه من در روی لایه در کجا؟ شوهرتون محکم کردن کی؟ گرخته گشته محکم میکنن شا. اینا مرا دیدن او را میمانن میکشن شا. چی نام داره نفر؟ نام مزارون نیسته چی مونده. رحمان. بینندگان عزیز، گزارشی مفصل درباره خرابکاری‌های آفات طبیعی در ناحیه خراسان را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید.
абдураҳмон азимов фармондеҳи пешини нерӯҳои марзбони ва муовини собиқи нахуст вазири Тоҷикистон дар 70-солагӣ даргузашт. ӯро 17 май дар Кӯлоб дафн карданд. Носир Азимов бародарзодаи ӯ ба радиозодӣ гуфт ки абдураҳмон азимов солҳои ахир аз бемории дилу қанд ранҷ мекашид ва дар хонааш шаҳри Кӯлоб қарор дошт. ҳамкоронаш нақши фармондеҳи пешини нерӯҳои марзбониро барои оғози берун шудани саратбонуни рус аз марзи Тоҷикистону Афғонистон муҳим медонанд. Азимов аз соли 2002 то 2005 ба ҳайси фармондеҳи нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон кор кардааст. Аз он пеш ба ҳайси раиси идораи амнияти вилояти Хатлон ва дабири шӯрои амнияти Тоҷикистон кор карда, як муддат муовини нахуст-вазир ва вакили маҷлиси намояндагон буд. Дар мақоми сардори омӯзишгоҳи олии сарҳадии сарраёсати нерӯҳои марзбонӣ ҳам фаъолият дошт ва соли 2015 бознишаста шуд. шумо барномаи хабарии радиозодиро тамошо доред. Ашраф Ғанӣ, раиси ҷумҳур, ва Абдуллоҳ Абдуллоҳ, раиси пешини иҷроияи ҳукумати Афғонистон рӯзи 17 май қарордоди сиёсиеро имзо карданд. Ба ҳамин тартиб Абдуллоҳ Абдуллоҳ дар давлати Афғонистон шахси дуввум хоҳад буд ва раванди гуфтугӯҳои сулҳро раҳбарӣ мекунад. Ин созиш баъд аз 3 моҳи гуфтушунид, фишорҳои ҷаҳонӣ ва таҳдиди амиқрафти буҳрони сиёсӣ ва идорӣ ҳосил гардид. мавзӯъро Искандари Хоҷамирзода идома медиҳад. Президенти Афғонистон Ашраф Ғанӣ ва рақиби ӯ Абдуллоҳ Абдуллоҳ созиши тақсими қудратро имзо карданд то бомбасти якмоҳаи сиёсӣ дар ин кишвар хотима ёфта, талошҳои хатми ҷанги тӯлонӣ тақвият бигирад. рӯзи 17 май дар ҷараёни имзои ин санад таъкид шуд ки доктор Абдуллоҳ раҳбарии шӯрои олии мусолиҳаи миллиро бар дӯш гирифта, дар музокироти сулҳ бо толибони афғон раҳбари ҳайати ҳукумат хоҳад буд. افغان‌ها ثابت ساختند که با تدبیر عقل جمعی با منافع ملیشان میاندیشن و با آن متحدن. ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین‌المللی میتوانیم به طریقه معقول به راه‌های حل اساسی برسیم. дафтари матбуотии президенти Афғонистон ҳамчунон тасдиқ кард ки чанде аз ҳампаймонҳои доктор Абдуллоҳ ба ҳайати ҳукумат дохил хоҳанд шуд. яке аз онҳо эҳтимол Абдурашид Дӯстум хоҳад буд ки бо поймол намудани ҳуқуқи башар муттаҳам мебошад. Дӯстум рутбаи маршал гирифта ба ҳукумат шомил хоҳад шуд. моҳи гузашта доктор Абдуллоҳ натиҷаҳои интихоботи президентии моҳи сентябрро қабул накард ва дар пайи ташкили як ҳукумати ба истилоҳ параллелӣ шуд. ин иқдом фаъолияти ҳукумати президент Ашраф Ғаниро душвор намуд. бар илова кӯшиши раҳандозии сулҳ бо толибон ки аз сӯи иёлоти муттаҳидаи амрико пайгирӣ мешавад бо душвориҳо мувоҷеҳ гашт. و طبعا در فضایی که بود توافق سیاسی هم یک کار آسان نبود، چون نظرات بسیار متفاوت بود، اما با یاری خداوند بزرگ به خاطر رضای خدا و منافع اولیای کشور یک قدم بزرگ برداشته شد. بی‌ثباتی به نفع افغانستان نبود، میتونست افغانستان به قهقرا ببره. доктор Абдуллоҳ натиҷаҳои интихоботи соли 2014 ро низ напазируфт. он замон бо кӯмаки иёлоти муттаҳидаи амрико Ғанӣ ва Абдуллоҳ ба созише расиданд ки бар пояи он Абдуллоҳ 6 соли ахир раиси ҳукумати иҷроияи Афғонистон буд. бинандагони азиз, то ин лаҳзаи барнома дар бораи мушкилоти сокинони селзадаи ноҳияи Хуросон гузориш додем ва аз даргузашти Абдураҳмон Азимов, фармондеҳи пешини нерӯҳои марзбонӣ гуфтем. матлабе ҳам доштем ки аз созиши байни Ашраф Ғанӣ ва Абдуллоҳ Абдуллоҳ нақл мекард. ҳоло як огаҳӣ дорем ва баъди он барномаи хабариро идома хоҳем дод. бо мо бимонед.
акнун меравем ба Русия. Дар Русия аз муҳоҷирон ҳомиёни ҳуқуқ даъват доранд ки аз ҳафтаи оянда аллакай дар фикри супоридани пули патент барои нимаи дуввуми моҳи июн ва дароз намудани ҳуҷҷати сабти иқомат ва ё регистратсия шаванд. қарори сода намудани қоидаҳои будубоши муҳоҷирон дар Русия барои 3 моҳ бинобар густариши бемории ҳамагирии COVID-19 18 апрел ба имзо расида буд. аммо он гуна ки таҷрибаи корбарони радиои озодӣ нишон медиҳад, дар ин шабу рӯз супоридани пули патент ва дуруст кардани дигар санадҳо саргардонӣ доштааст. ҷузъиёт аз Абдуллоҳ Шурӯф. طبق قرار صادر کرده پرزیدنت روسیه 15 ایون امسال مهلت عملی شدن سبوکی‌ها در مسئله بودوباش شهروندان خارجی و افراد به شهروند در قلمرو روسیه به پایان میرسد. از روز 16 ایون طبق مقررات پیشین مهاجران باید با پتنتی که مبلغش سپاریده شده است و رجیستراسیون تمدید شده در حدود این کشور قرار داشته باشند. با توجه به این برخی از مهاجران تاجیک از حالا در فکر درست کردن سندهایشان شدند تا در ماه ایون به درد سر گرفتار نشوند. اما این مهاجران میگویند در اداره‌های مهاجرت پلیس یک نوع بی‌سر و سامانی است. از جمله یک کاربر رادیوی آزادی از شهر سورگوت با فرستادن نوار میگوید که یک هفته این جانب نمیتوانند برای سپاریدن پول پتنت و تمدید کردن رجیستراسیون موفق شوند. زیرا مهاجران را بدون تالان نوبت قبول نمی کنند، اما مسئولان با هر بهانه این تالان ها را به آنها نمی دهند. در همین حال حامیان حقوق میگویند اگر تا 15 ایون سندهای خود را مهاجران درست نکنند، الکی از روز 16 ایون در صورت بازداشت شدن آنها از طرف پلیس می توانند آنها را جریمه و یا اخراج کنند. در پی پهن شدن کرونا ویروس و جاری شدن مقررات کرانتینی در روسیه، هزارها تاجیکان در این کشور مثل دیگر اعضای جامعه در انزوا ماندند. بسیار کارخانه ها بیکار مانده، مهاجران هم از درآمد محروم شدند. در روسیه به گفته مقامات این کشور بیش از 1 میلیون نفر مهاجران کاری تاجیک و با ادعای مقامات تاجیک 480,000 نفر کار میکنند. بنابر ارزیابی سازمان های بین المللی، درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجرتی کاری است. گسترش کرونا ویروسی نو در تاجیکستان که باعث بسته شدن بسیاری از بازار و فروشگاه‌ها و بیکار ماندن برخی از ساکنان شد، احتیاج نیازمندان را به دریافت کمک افزون کرده است. در شهر کلوب این روزها افراد محتاج امکان دارند از کمک افراد خیرخواه بهره مند شوند. مغازه صاحبکاری را یک گوشه زیب می‌دهد که برای احتیاجمندان محصولات غذایی پیشنهاد می‌کند. تفصیلات را در گزارش محمود جان رحمتزاده می‌بینیم. گسترش پاندمی کرونا ویروس در تاجیکستان باعث بسته شدن بازار و مغازه‌ها و قطع شدن کارهای موقتی گشته مردم نیازمند را به کمک افراد دست به خیر نیازمندتر کرده است. با منظور این در مغازه در شهر کلوب گوشه خیر تأسیس دادند که افراد خیرکننده غذا را آنجا می‌گذارند. افراد نیازمند از آن دو نوع محصولات به خود در روز می‌بردارند. در این گوشه نیازمندان می‌توانند آرد، روغن، نان، شکر، چای خشک و دیگر مواد نیاز اولیه را رایگان به دست آورند. نفرای دیگر آمده میخرند چیزای لازمیش را از باز یشکای ما رو پر کرده با آدمایی که احتیاجمندند با او چیر رایگان داده می شود. بگاهی شو پر میکنن سری میان آدما میگیرن میروند. صاحب ملکان مغازه 7 برادران میگویند افراد کمبیزاد را از چهرهشان میشناسند و میدانند که آنها نیاز به محصولاتی به همین گوشه دارند. حالا از تأسیس این گوشه ساکنان شهر کلوب و دهاتی اطراف آن بیشتر آگاه شده شماره مشتریانشان هم می‌افزاید. اگر جامعه را همین قیمتیش کرده که به درجه گذاشته نمیشه. کار خوبه در این شهر نگه ما قشام می‌خریدیم انجام می‌خریم میکنیم با هم پایین‌تر اومدیم. همونجا خیلی پیام مغازه اومدم. در این گوشه خیر هم صاحبان مغازه و هم ساکنان خیرخواه تا 500 سامانی مواد نیاز اولیه خریده می‌گذارند. از زمان شروع پاندمی کرونا ویروس و افزایش قیمت مال و محصولات نیاز اولیه، افراد دارا و خیرخواه در گوشه‌های مختلف کشور نیز به مردم نیازمند و طبیبان کمک می‌رسانند. این در حالی است که پس از سر زدن پاندمی کمک زیادی از سوی مؤسسه‌های بین المللی مالی و کشورهای دیگر به تاجیکستان فرستاده شد، ولی احتمال این کمک‌ها در مدتی کوتاه دسترس نشده اند. در پارلمان هم این مسئله بحث شده، معیار کمک به هر عائله نیازمند مشخص شده بود.
برنامه اخباری آزادی را در اینجا به پایان میرسانیم. شما تا 24 ساعت آینده امکان دارد خبرهای نو را در وبسایت ما پیدا کنید. همچنین نوار و گزارش‌های روز در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب گذاشته می شود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی همون دسترسند. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان میگردد. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما.